Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada zuhri arba'ah rakaati mustaqbilal kiblati ad'a lillahi ta'ala. Usolli fardhan masjidil Al-Kabira walhamdulillahi katsiran wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhana rabbil dini wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi Muhammad famata alaina wa ala Muhammad innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.